U Menteri Rangba kami Meghalaya u Konrad ke Sangma ne dawai ya ka CM Connect kawaman kalat ya ki paidbah wa ya kalam wa ka sorkar dei wa phone hau number I weekend de nyau iwi yo khana ki yei was ngau khia ki kamjo iwon I ujor yongki. Ini deman ko ibuj wada wanra do Menteri Rangba daga thong bo elat ya ki wachong chnong wo benta ki ha ilai luti ka sorkar we ke nikran san daw ya rap ko wo pen sngau tho paidbah he ya to ba ki skim sorkar kilat ya rap ba ki kre wada pen kre ha po ka jela kani kran san daw elat ko ya ki wachong chnong wo kli ki hajrong iwom sngau tho gi we ka sorkar le up ko ye wo ongi we wo chim khia ye was ngau khia gi do ong u Konrad hak ya lang wai ya kani kran san ko wada pen man ha convention center ka North Eastern Hills University Nehu Shillong campus kani ka CM Connect man ko dukam kani du North East tang wa hapo waro ko wikeri ya waro kani da chna we da pen kam da ka start IT technology he wa waro ki chnat sorkar da pen dai lang ki lang ba ka single window platform da khana u Konrad kamji benta kani ki sahab sorkar hawaro ki chnat dapha ya ki wo pendep ya ki ujor wa yo ki he por wa dabo ki paidbah ye ki le wo khunjo ktin wa ka sorkar lang ba ki social media channels de lang wa WhatsApp uni u helpline I weekend de nyau iwi to wa kre kam na do pravaji step ha do pravaji imen we ki wo phone ye ki wo klam dektin penar khasi wa garo de lang wa I English wa Hindi